ora I te whānau. Let's try again. Kia ora! Kei te hia kai a hau. Kei te pehe a koe. Kia ora I te whānau. Kia ora! Kia ora! Aroha mai whānau. Before I get some people hating on me, I'm actually not Māori. I only speak Samoan, but this is me trying. Kia ora whānau. Ko Uncle Rufnik a hau. Kia keki ahau. Ko Aila ahau. Ko Ocean ahau. Kia ora I te whānau. The end of Te Wiki o Te Reo Māori. We're not going to read a Samoan book this week. We're reading a Te Reo Māori book. Alright, the book we're going to read today, Kepapa Huarākau. Nā Alice Patrick te tuhi, nā Jenny Cooper ngā pikitia. Reka ngā Kepapa Huarākau, ānei ngā tohutohu. Tuatahi, horoia ngā kerepe. Tuarua, tihoretia ngā āporo, ngā huakiwi, ngā panana, me ngā arana. Yum. Tuatoru, tapahia ngā huarākau kia iti. Iti? Yeah. What is it? Tuawhā, werohia ngā huarākau me ngā rare ko punga punga. Tino reka ngā kepapa, mā wai e kai. Mā ngā manuhiri, nau mai e ngā hua nā tāne, nā rongo, nā tangaroa. Alright. Fruit Kebabs by Alice Patrick, illustrated by Jenny Cooper. No. Fruit kebabs are delicious. This is how you make them. First, wash the grapes. Second, peel the apples, kiwi fruit, bananas, and oranges. No. Third, cut the fruit into small pieces. Fourth, put the fruit and marshmallows on the stick. The kebabs are really delicious. Who will eat them? They are for the visitors. Oh wow! Mau ki tō ukai pō. Don't forget your roots. When I do having fun at my court, I say, Claudia. We're on the west side.